bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Covwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Magayagan agaw na Huwebes Pangasinan Dagupan Wadyalaso Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua ya ipasabi na say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes sa tatong tanagagik petsa 18. Aliwa may opening ko ni man kapaborito Nixon. Aliwan magayagad na pag nuagta mataltalker. Ya agawad si kayon amin na tatong tanagagik petsa 18 lamanaya. Nang nyuta na eh. Agay lay pulos na agaw na gunuyan Hulyo lalaman. Singa ka pulos na sarare balita natan yan nagagawad kaliber-liber tayo nagkalalula dyan bansa tayong Pilipinas. Ne? Walay pimawaya impormasyon at atong tanagagik. Manlala po sa kaya highly reliable source ya sa ibabagato natan at atong tanagagik walala kuno walala kuno so sa may arrest warrants ya manlala po International Criminal Court laban kinan Senador Bongo si dating PNP Chief General Albayalde tan asertin Dante Giran.
Sa ikwanto nata na Attorney Regal Oliva, isa na namang hakbang na ayon kay Attorney Regal Oliva na ginagamit ng BBM Black ang mga kasong legal laban sa ilang oposisyong senador upang malimitahan ang kanilang partisipasyon sa Senado at mapahina ang kanilang boses sa mahahalagang usapin ng bansa. Sa ikwanto ng Attorney Oliva, ang sunod-sunod na mga kaso at bantang legal laban sa mga kritiko ng administrasyon ay nagdudulot ng pangamba na maaaring ginagamit ang proseso ng batas para sa layuning politikal. Antikonyod satanay. Ni Manaya, itinalaga ng bagong majority block ng Senado si Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po ni Senador Panfilo Ping Lacson ng pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay magiging opisyal sa pagpupulong ng korte sa Hulyo 6, 2026, Singurlatan. Sa aming pinagkasunduan ngayong umaga kwanto ng Senador Lacson, ihahalal namin si Senador Escudero kung magkikita kaming muli bilang impeachment court upang maging presiding officer. Binanggit ni Lacson na napili si Escudero dahil ito ay isang abogado at sa kanyang malawak na karanasan sa mga proseso ng impeachment. Kaya yun ang pinagkasunduan ngayong umaga, bagaman maari pa rin itong magbago, iminungkahi rin ito ni Senador Sherwin Gatchalian. Kwanto. Tinanggihan din niya ang mga haka-haka na ang hakbang ay ginawa kapalit ng desisyon ni Escudero na sumali sa bagong mayorya ng Senado. Hindi pinag-usapan namin ito pinag-usapan namin ito para lang maging maayos ang lahat. Pero believe kayo agagik, believe kayo at kinan Vice President Sara Duterte akin kwanyo. Inalato ng Vice President Sara Duterte, inilista po niya ang mga taong nag-akusa sa kanya na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga bilang kanyang mga testigo sa nalalapit na pagdaraos ng impeachment trial laban sa kanya. Ang pagsasama kina Trillanes at Madriaga ay nakasaad sa pre-trial brief na isinubmiti ng kanyang defense panel sa Senate Impeachment Court noong Hunyo 15. Nakasaad din sa naturang pre-trial brief ng Vice Presidente na ang layunin ng pagtatalaga ng mga testigo kabilang sina Trillanes at Madriaga ay upang pabulaanan ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara sa impeachment at ipakita na ang mga naturang mga aligasyon ay mere conclusions lamang ng law and fact. Since the burden of proof never shifts, it is incumbent upon the prosecution to prove their allegations in the articles of impeachment kwanto ng Vice President Sara Duterte. Alikasyo Manaya, walay unka kamayat natan at social media tatang tanagagig. Inday Sara My President Movement. Anong nangyulatan? Walay unka kamayat natan. Manatang guyor at Saray Duterte supporters. This coming August 2026, we will officially launch Kwantujay, the Inday Sara Duterte My President Movement through an online event. Sa Kwantujay at tatong tanagagik, join us as we unite volunteers and supporters from across the country in preparation for the 2028 presidential election. Together,
Let us build a strong grassroots movement founded on volunteerism, service, and unity. Stay tuned for more updates. Si Katuya, susama nung tayo, i-post natin, share at saray social media. Karuman balat at atang tanagagik, official nan inmirong Senate President, finally, officially, si Katula, so Senate President, si Senador Win Gatchalian. Kaya rin sekunda, kaya rin asaniban na bendisyon ng Jesus Crispin Rimulya Conda. Si Senador Joel Villanueva. Si katunatan, so binasbasanda bilang Senate Deputy Majority Leader. Kwantano, this is out of pabor, pisasalamat, at untanlan in pibiyang tod sikara, or this is a position that he truly deserved. Kwanta. Pero si katutan mo lang so desisyon na saray majority at Senado, si katoy gaundan Senate Deputy Majority Leader. Kanya ng karuman, wala agawan session, si masabi mo laray dating majority block, Senador Marcoleta, Senador Loren Ligarda, Senador Pia Cayetano, si Mabira sa may session karuman. Pero sa may agawan session, akapanalaan na salita si Senador Pia Cayetano tan si Risa Ontiveros. Say makasungag at atong tanagagik sa kwanto ng Senadora Pia Cayetano, binigyang diin ni Senadora Pia Cayetano na ang mga paliwanag ni Senadora Risa Ontiveros tungkol sa garantiyang papalit sa promissory note para sa mga mahihirap na pasyente ay hindi malinaw na nakasaad sa kasalukuyang bersyon ng panukalang batas ng kanyang sinusulong. Ang sinasabi ko, kwanto, hindi nga nakasulat, hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. O dapat may malinis, klaro, clear. Kaya naging mainit ang kanilang talakayan kahapon at narito yung naging talakayan po, nangyaring talakayan sa pagitan po ni Senador Pia Cayetano at Risa Ontiveros. Should we suspend? Because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. President. like me to approach and try to explain, because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we may ask your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record, because yung binanggit niyong 5 items, nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi niyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Your Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments, because this representation is very open to propose amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President.
Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun and we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory. Alikas siya tatong tanagagi ka. Wala alikas yuditan. Balbalig ya talaga so say pandumaan ng tuwa. Balbalog sa pandumaan na say abogado tan aliwan abogado ang tuwa. Noon tan iran panagpanday na lay. Balbalog sa pandumaan at tatong tanagagi. Alikas yula. Aga laman salitan mong unong niya mansalita. Alikas yula. Sikilay makaulay. Kanyan say kuwang kulang ti atatong tanagagi. Balbalog kumonya bintahi. No sare akairong at Senado anggad Kongreso at atong tanagagik at puro marlang ya abogado. Everybody is excited la at atong tanagagik at saya sa ibabagadan Barangay Presidential Scholars Program. Dakulay manatalaran natin na tatong talagagik. Unfortunately, wala pa pong inilalabas na iisang national guideline o memorandum na detalyado at pare-pareho para sa lahat ng barangay. Sa ikwanda at atong talagagik ang implementasyon ay ibababa sa antas ng barangay. Kaya inaasahang magkakaroon ng sariling screening at proseso ang bawat barangay batay sa opisyal na alituntunin na ipapadala sa kanila. Sa mga impormasyong inilabas kaugnay ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program, ito po ang mga inaasahang pamantayan. Hello and good morning kay Sir Danny Caras ng DWC, Joyce Enterprises, kapitbahay po namin. Sa ikwanto jaya tatong tanagagik, ito ang mga inaasahang pamantayan. Binipisyo, 20,000 pesos one-time educational assistance bawat scholar. May 5 scholar kada barangay, katumbas po niya ng 100,000 pesos bawat barangay para sa scholarship component. Mga prioridad na kwalipikado batay sa mga inilabas na anunsyo. Ito po, incoming fourth-year college students para sa school year 2026-2027. Residente ng barangay kung saan mag-a-apply. Mga estudyanteng mula sa vulnerable o mahihirap na pamilya. Mga nanganganib na huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera. At mga pamilyang wala pang nakapagtapos ng kolehiyo. Kung kulang ang kwalipikadong fourth-year students, maaring isama ang incoming third-year college students, TESDA scholars na may national certificate, na may national certificate at atong tanagagig, insan Anthony Aron, kaukulan, certificate of enrollment o registration form, school ID, katibayan ng paninirahan sa barangay or barangay certificate, kopya ng grades, valid ID at contact information. Ito po ay para sa mga Barangay Presidential Scholars Program. At sa ikwanda natin na tatang tanagagik, huwag muna kayong magpasa ng dokumento sa mga Facebook page o hindi opisyal na tao. Hintayin ang anunsyo ng inyong barangay, munisipyo o iba pang opisyal na ahensya ng gobyerno. Halaga riyo, ag kayo maganat. Pero antak talagang dakulay maganat kasi gimapulay urong agauntan. Gimapulay urong at sa July ay
at aramay unurong at kolehiyo unloob lara. Ha? Unloob lara kanyan maganat lara. Pero sa iyo ay dabalot irami arom akinay talilimaran scholars labatoy kada barangay kwanda ay si Kimo jad karakol na sa barangay din tiron Pilipinas. Maong no nayari yan, nasa budget, ha? Nasa bansa tayo. Pero wala rin mangibabag. Nayari yan datan. Nayari yan dan mangi-deliver na mali-malitan kwarta, konda. Agda nayari yan, yung mangitan na 20,000 pesos laban. US scholarship program para sa ugugaw ni kwanda. Antikwan yun sa tanay. Dugamot, agauntan, mali-malitan kwarta, saragdan i-deliver, ay, agdan i-deliver, limaran estudyante labat, 20,000 pesos labat. Ay, no, araman niya mali-malitan in-deliver da kwanda, at ipundudad saya sa Barangay Presidential Scholars Program, ya sa Kuya Educational Assistance na sa gobyerno at atong tanagagik, ay sa kwanda, malaulaam, tatrilyonis iman. Si katutay ibagayo at si kara. Si katutay ibagayo at si kara. Igan ganyura ya bawian da, irarate mali-malita. Pero no bawian da may mali-malita, sigurado yo yawali kargato, Paano na niya may malita labat sa ipawilda? Basta ulitan ko, siya pare kwalipikado, dapat residente na barangay kung saan mag-a-apply, kasalukuyang college student, priority po dyan yung mga incoming 4th year college students para sa school year 2026-2027. Nangangailangan ng tulong pinansyal, nanganganib na huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera, mula sa mahihirap o vulnerable na pamilya. Si Ren. Natutuntun niya si Ren. Sa ikwanda niya tatong tanagagik mga pamilyang walang nakapagtapos na kolehiyo. Natan no kulang susara may kwalipikadong 4th year students, maaari daw isama yung mga incoming 3rd year college students, test the scholars na may national certificate, 5th or 6th year students na inaasang magtatapos sa school year 2026-2027. So paano ang proseso? Abangan ang anunsyo ng inyong barangay tungkol sa application schedule at requirements. Tapos mag-apply sa itinagdang araw at lugar na ibibigay ng barangay. Tapos kayo po ay sasailalim sa isang screening at pagpili ng mga kwalipikadong kandidato ng barangay. Pag kayo po ay nakadaan po dyan sa screening at pagpili, papasok na po kayo sa pag-aproba at pag-finalize ng listahan ng 5 scholars. Kapag ka na-finalize, siyempre ang tayo ang tumbok at atong tanagagik, i-release dala, may 20,000 pesos ya educational assistance sa bawat napiling scholar. Antikaukulan yun isubmit irang dokumento. Certificate of Enrollment o Registration Form. Itaryayola iraraya tatang tanagagik school ID. Katibayan ng paninirahan sa barangay o barangay certificate. Kopya ng grades, valid ID at contact information. SBM saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news suntuloy kaya rin inasaran pakabatan paimano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dame un Sa
Kalawakan ang putat-putangin ng impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy so SBM Saray Balitan Matwa sa ikabusol na Saray MBTF managbalita itilatan fake news. Kantabay ni Say Lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. May ambag yamanaya aso say liknay binmalay at sayan mi kadwan tekap na Saray Balitan Matwa at pamilya ng Madam Alice Di Guzman say inararon ina ng Sir Richard Di Guzman ditan at Barangay Dulag, Binmali, Pangasinan ta si karaso na andid bilay ng karuman. Condolence po. At sayan agom at ataten tanagagik at kumplian nyo balot na say dati barangay chairman at party na Mayumbo, barangay Mayumbo, dyan siyudad na nagupan si former kapitan Dante Paragas. Happy birthday, sir. Likewise, hello and good morning sa mga single ladies ng barangay Basing. Of course, watan si Nana Bihing, Nana Kunching, Nana Perla aka Doktorat na si Kagawad Esperanza, si Madam Emma Alipio say presidente na senior citizen at Barangay Basing, good morning. Si Madam Ja, likewise, good morning. Ne manupan la, manlukas la at maganon panaon say denga ko June 29 agaw na Lunes, so sa may balo-balon pwesto na Jollibee ditan at bali na Binmalay. Talara na nyutan at ating tanagagik siguradon dumugan itan. Bali-bali so kulaanton lugar. Very strategic yakwan. Atan may datin pwesto na say Magic. Ianggad natin mo ni at wala need magic itan ta si karaso mangi pakurang nasatay Jollibee Binmalay. No, nanunutan ko atatang tanagagik at linmasatay magic ditan at balay na Binmalay during the incumbency of former Mayor Sammy Rosario. Sa may 15 taon in panserbito as municipal mayor
na bali na binmalay at limasaitan so satay magic ditan. Ya satay 15 years ya in pansirbito as municipal mayor is a manifestation ya sari tuto manifestation and you cannot deny that. Ya sari tuto binmalay at untan la so tiwala tan pananisya da at leadership to. Kasi sa may watan lanti kasi may kwandan, sikato may kwandan, the epitome, ang tutay epitome ballot jubak, JCB, explain mo, no ang tutay epitome, tigabay itong ibagatay epitome at atang tanagagig. Epitome, atan at atang tanagagig, spelled as E-P-I-T-O-M-E, epitome, refers to a perfect, ideal, or classic example of a specific quality, type, or concept. So sa ikwanda, adjadlik na binmali at ating tanagagig, Mayor Sam, at sa may 15 years siya in pansirbito is an epitome of a good public servant. Nasa may tuwan serbisyo publiko. Laut sa may programa ton, serbisyong agad maasahan. Agauntan. Kanyan, thank you Jollibee for choosing Binmalay as your preferred places to put up a branch. Tas katutan so gagaon natan. I think that is under the leadership of former Councilor Irene. Irene Acosta, Lim Acosta. Okay. So, balot at sayay, walay naimano nasare taga Binmalay. Naimano nasare tutuod Binmalay. Susamay untan lan ulit na suporta. Yan panangdang na sa local chief executive at satan so panlukas na satan so Jollibee yasay kwanda sana all agi no imbaga dati sana all wala siri makakaibag. Siyempre at the expression niya sana all is an expression of may pakakaibag da kanyang sana all yasay gabay ito ni baga untan pamot kumon ad si kami aga untan untan pamatod si kami sana all yakwanda akin tani bagayo tay sana all kwang kuma akin tauntan so reaction nyo nagkalalad saray some businessmen at bitan at bali na Binmalay yasay kwanda untan pamot kumon susuporta na local chief executive at si kami kwanda untan pamot kumun kwanda antayo gagi wala man susamay polisiya nasay gobyerno very actively the Philippine government is very actively pursuing yung pong business friendly policies. Nagkalalo la o sayay apalabas si administrasyon ng dating Presidente Duterte and sa rin present at even at present manfo-focus so saray nanduruman so say gobyerno tayo at tax reforms, investment incentives, easing bureaucratic processes, infrastructure development, and public-private partnerships. Tapyan dyan untan, maka-attract tayo na sa may foreign as well as domestic investment. Sa gabay to tayo domestic, no bilang ditad bali na Binmalay at wala rin negosyante mo ditan lang ti agontan at gabay day man put up na negosyo dat bali na Binmalay jad bali yan niya nakanda atan may tatawagan tayo domestic investment yajad satan so business friendly policy nasa gobyerno atatong tanagagig wala may sakit sa may polisiya nasa natatong tanagagig at sa may tatawagan dan the ease of doing business
and Efficient Government Service Delivery Act. So this is a law. This is a law at atong tanagagik. And the Republic Act 11032 of 2018. Untan mo't may Anti-Red Tape Act. Duharatan nyo loy. This mandate is streamline processes, reduce processing times, zero contact policies in some cases, and accountability for government offices. Reduce processing times. Sakitan at sa may elements nasa tay ease of doing business and efficient governments. Akin ta nabibit latitan so sa may reduce processing times. Walay arungol tayo lang tiya. Very accommodating kuno, so local chief executive, and Binmaley is business friendly. Well, marakap nun at atong tanagagik. Pero, jud sa may expression dan sana all, somehow, meron pong hindi justified. Meron pong nakukulangan dito sa reduce processing times as part of the ease of doing business and Efficient Government Service Delivery Act. Wala kasi sa kaya kabat tayo at ating tanagagik nan paalagay na negosyo to at balin na Binmaley. Sa negosyo to, pakanan, manluti panangan parad saray narasan. Manluti panangan parad saray narasan. Naguntan. In short, it's either a restaurant or a canteen for that matter. Naguntan. Natan sa iyo ito, yung balikas tod si katayo at atong tanagagik. Abayag. Almost abot-abutan to'y sa kaitaon lawari, no agak nalilingo, at sa may bagato, almost abot-abutan to'y sa kaitaon, insanda inrilisan na business permit to kalamor. Antayo maklata na tatong tanagagik dyan Pilipinas. Agka makapangiga po in full blast na sa ating negosyo. No ang gapoy permiso na local government unit. Agauntan. Because the local government unit has the duty and the responsibility to issue business permit. Yasatan niya business permit is your license to operate a negosyo in your respective area. Agauntan na tatang tanagaging. Pero sa nasa negosyante yung pasabitod siya, kalamor, inano santo. So, follow-up demand, follow-up dya, ang gano provide tula, iraramay na kaukulan niya dokumento, but still, she waited that long until she was granted the business permit. Napaka-importante po kasi yan. That is your license. Makapan negosyo at sa kaya baloy, because otherwise, no ang gaputan, you cannot start. Kalamor gabay to'y manbilay, kanyan nan put up ang ipaalagay na sa amin negosyo to at atong tanagagig. So, no sa ibabaga, nasa Republic Act 11032, may Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act at bawasan so sa may processing times. No nayari at loob labat na sa case agaw sumpalan iraratan. Papeles. Tapian untan on that day mismo na itan. So sa may ni itan so sa may business permit at atong tanagagig. So that no ni on that day
So some is business permit. They can start with their business at ating tanagagig. Oh, yan o ni-start datan, ni gapo datan, so negosyo da at ating tanagagig, wala susamay pan-ana panday panbilay agauntan. Oh, do you think at sa tay pakaabala to, nasa tay panproseso to, nasa tay negosyo to, business permit to at ating tanagagig, nagamuran to susamay pakatulong to pamilya to, mabayag? Imagine yung pagkabinbin ng kanyang business permit at ating tanagagig. Instead, ya makapan full blast lad operation to, kalamor, makapan anak bilayla para sa pamilya to. But unfortunately, just because of political differences, si katumay singa makasungag niya nanunong rason. Just because of political differences or indifferences at ating tanagagig, ayagi, pinabayag dani so sa may release na sa may business permit data atang tanagagi. Fair ba yun? Can you call that business friendly? Yan ba yung essence, true essence? Noong the ease of doing tawag to yan. Basan ko lamang. The ease of doing business at atong tanagagi kagauntan. Nakaukulan, the ease of doing business and efficient government service delivery act under Republic Act 11032. Wala niray data ating tanagagi, wala ramay arom sa da karakal nasarara may nakaukulan niya i-accomplish da. Ang gano dati laya maninegosyo, dati lang regular lang makakalay business permit, wala ni nakaukulan din isubmit iran balong dokumento, something like pati building permit. No, agad nalilingo pati building permit, din ang babangil as part of the proseso yata tawagan da. It may be in accordance with the law, pero paano tula may prinsipyo balot? The ease of doing business and efficient government service delivery. So si katuman, so oy data ating tanagagi kanya nan anong nangda, so sa may singa all out support, ipapanang nang danatan, agi, makakaibag ira sa ikwanda sana all, regardless of your political differences kwanda. After all, ang battle cry naman nila is bayan muna bago sarili agauntan. When you speak about bayan muna, iniisip mo muna yung kapakanan ng bayan bago sarili, meaning bago ang sarili mo. Agauntan na tatang tanagagig. So si katutan labat laso oy da. Yan ipasabi da. At satay anong nang datatang tanagagig kanyan sekunda sana all. Ito may naruringal ko, sana all, aliwan masaol. Si kayo ang ibagatan, ha? Ani wala ni man tutupot jay at atong tanagagik sa itupot da sa pagtayo po ng bagong establishment na yan, wala kumnoy nasisingob da. Ang tutanay, ang bangat ang balingit. Wala kumnoy nasisingob da. Siyempre when you say nasisingob, something that you can smell. Tay ulong tayo lang ti, something that you can smell. It's either bad or good. Agauntan. Duara mo labat latan ni. Bad or good. Agauntan. At wala kunoy nasisingob da, di da baloy, ya wala ra kunoy, oy, nako. May wala kunoy, antutan milagro oy. Antutan kasi milagro.
walay malita delivery. Ay, si katutay tutupot ng tas, kung wala tayo ninyo sire niya, malita kong kuman. Pero siyempre, si katutay nasisingob da. Ay, antay mo ala, very sensitive su ulang da mo. San kasingob dararatan niya bungatla. Ay, no, sa ito, talagang very sensitive su ulang to. Talagang nasingob to ansit mo, wag antan. Arawi kani, nasingob tulay ansit mo. Nagkalalo no sa ulungtot abus-buskag. Bimubuskag yung ulang. Ay, okay. Ilalaw nyo tan. Sang kasingob to'y banget yo. O dino balingit yo. Ang gano 5 metro ni so distansya yo. At si kato agauntan. Piralos Venus. Balat kayong barbarong ang tutay na sisingob da ko no. Wala ra ko ni untan niya kalakaran. Oy. Diba sa kwanto jay, Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act, Republic Act 11032 of 2018, tansamay, Anti-Red Tape Act. Oy. Duharaya ya pinantekep yaloy. Republic Act 11032 tansamay Anti-Red Tape Act. Pati satay panagbayar na taxes, Ease of Paying Taxes Act under 11976 akapasilong madyata tang tanagagik. It simplifies tax compliance, categorizes taxpayers, enables electronic filing, payments, and streamlines refunds. Jadsari arom ya LGUs, advance lara, electronic filing labala so gagawin da. Antay yung may agdala na kaukulan niya bukayan so libro, ana pon da may files da, tapen dyan nananong da so records yo. Say gagawin dalalantik, lapod, wala timat da say, at sa yung panaon at usong-uso na yung computer, agawantan. Ya pati cellphone na tatong tanagagik, very advanced na rin pong technology natin. Although compared to other highly technologically advanced Iran bansa tatong tanagagik, at least kahit papano, even if we cannot be at par yet with them, at least kahit papano humahabol tayo, agawantan na tatong tanagagik. So wala rin LGU siya, computerized. Pindutan dalaba may ngaran na negosyo yo or yung may ngaran yo, wad man la o napirla da arapan da sa may screen, computer screen, no antura may details. Wala ta kasi, suntan lang nagagawa natin didan. Bali na binmalay, sikatutan. Sutupot da atateng tanagagi. SBM, saray balitan matwa sa kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. So it's another day, it's another liknaay binmalay. Sa ikwandaman lang ti atatang tanagagik, binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Akala pakantabay lalangula sa ilawas yon kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Antabayanan susunod kaagad ang punto por punto kay atong Remo. See po ulit bukas dito lamang sa number 1 Pop News Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito!
destinasyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan.